o te whatalofa atu nei vaenga o le taeao po le ouni po le afiafi. I le ia fu tatu asi vaenga la ititi alea ina ia toi whalau tile ina ia i tūlanga pe ona ia le live le na watu na po. Ia e whatalofa atu nei wō mana ia hinga o pa anga fo i o tatu wala leo. Ia fo au whangano to whele tua ni vaenga o le aso. Ai no sina vaenga i tire na watu ina ia toi whaata oto le lei ilanga tonu ia le tali atu ia o le tato Turisi ia i le tusi al mutanga ruenga o leo le na mai na uto sisila e lunga. Ia pela wano tusi le Turisi Samoa tusi na ia na whapea mai ai ia na whaareo ngā ina ma i le moni tua inga ia sa whaare atu le Turisi le na pose na ia o ia hele tamititi ne ma whawhauri na se tulou. Le ta ila le ta o nei po le uni nei po le fiafi nei. E taona o to e vatu e lunga. Mo le whala wa i teleina. Ia mau sali pea. Le wha vae le Turisi e moni ma wha maoni. Na vatu le tangi ai le amana ia leoleo. Fitu tau sanga sta mai tintiti. Sa whai e winga mata ngā. Ale li la lea pe no ta ua ia te filo. Le ai se va ainga leo va ai mamao leo. Le ai asa la to sila mamao. Ia e tulanga piona. Ia ala o tua la se va ainga. Ia ina ia toi fa tepa ia hili tātou ai masi ai. Le mafa tia tele. Na afia ai ia te malea. Fasa o atu ai. Ia le tusi lea na mtanga ruenga o leo. Le o public mai. Me e wha musali ina. Le ai o le tūlanga na whai e longo. Ni le lavo mon mau. Le a fue sau a masanga Samuelu. Tau ave. Le mea na valetas. Rono winga. O loo tutu mai tua o le tangata lea. Ia. Le vahenga le leja pipi le la tuti wha vivesi ina le ina tu. Wha fonga sa mosa watua. Le vahenga lea. Ke rongo mako i o kanga ke koe o whonki ngā rengo o wawe melia kuia oi ma whasa lau kuia o ko o wha bea sori ka whiora e lea ku ai sori o kere roa ingi kāka whasa lau ngō kanga melia kui pe ngā i jisinga au roka ma whakia sori karo whairi ki ngā roko ai roke wai ku i o si o koro sa moeri ele o que eu por ele me vou ver meu ele que a caixa de novo ele mesmo a o mano cama e ele o visão ele a cura ele o visão ele qual e qual vai esco a lua qual é marca mais que de minha o ele com uma forma como a cura o sa o vale uma qual é vai le cale execution como que ele se ia lua mai longa miki a fupo ve e mela i nga le kunga nga ele ko e mo ele ala wo ele ko suri a lua mai miki a fuma ala ko ya fiu le ko e wo le wo e uso o que pode tokeli pode mai ai lunga le ka de e de to video ma fa vere ki garo loko vai ele o ka ko sorry le ya uso si longa era longa uma e wala ko po mai ko ko mai si o fique pele loko okay ngali haso ko vai maru puenga ke uso ki longa no mafkia wala longa fo ya una mafkia ngale ni mewa ai la ko ia ko kalo le i so soangi mai e vave fo ia le media la ngale pe wole i lo wango i le le media ala o mga ba ko ko ele ma se le e o mga to i ko ro mo se kama ale la ke vai ko e pe fa ho ka ia onde ele o masanga sole mo ko eu pe ofo ia ngale o ke polo ia o bol
Oti. Ai lava lo Nga lo wala wa. Afrika. Nga meli kwa wa iwa ngo wala wa. So le ko ai o mo ko no le ke wala ke ka ngo ala lo ngai lo ko le ko ai ka fe Mo yo o fia masinga nga yo marke mi ke kiga. so yo fole le ai o ke pol Yo mo. bueno o ke mo mori ya ku le nga so ku vai mali pu ngai ke luso porque nga o ki nga fo ngai ke ngai o ke le manga ku pe ke fo ye ko nga me va ye ke le manga o fo ni me va a pe kai le wa Ko fa so mo. Ke lo mo ko yo kang ke ko von kinga la ngo va ve melia ku ya oi ma fasa lau ku ya o ko fa pe. Ia le na a fai o whaafonga mai o e lea a masanga Samuel. Lea ua o tō whai a susu e ngal mata o pu lea a mai lunga lau tusi le na mai whapea mai o le su e atu le tau tusi ma su e atu le suafa tau me titi lea. Na a fia mo tūlanga ngā oi ma le kalepe mea. A o lea tō tele i mamao, ele o mamao lau tō sila sila i hivaenga. Langa o lea wai loa mai i le whai tū au o le whainga o lo tō ngā ruenga pe o na whai e longo ma le mai si leo mai e alo tatonunga o le tō tele o tō ia e la te whai ale whai wale lea o le whaale lava mo mau langa tō tele a mana ia nei tangata nei pe o na iai ia nei tangata le ta mau a inga ma le tau maloa o le ngā ruenga le mata ngā ruenga o leo e tusa o matangata se atu tātou waenga lea, ina ia ho atu le fionga le ripale, mia le fionga for minsta o leo. Ia le whasea lea, si a inga lea, i le ohango i hei leo. Ia pena whai atu rono winga whai watu i lalo le pā au kere. Ia ai vai mai sa wali atu si tina mawhatia, sta ma mawhatia. Leo to whaafonga i ai. Ua whaafonga tangi au, leo a e fo i te mari i nei i tangata lea e sui komisina nei pa wa leo le vahaenga leo o tau atu o lea talo i haisa i geli ma le vahaenga lea ia tūla i mai ia amasanga Samuelu o le lato so tanga le nā o na toe fo i a leo tātou ni metua le lava mo le maunga ngā meama kongi lapisi mai kongi lapisi ya va sa o al tato proclami si va en ale o tato fasoa ia o atu i komisina su komisina ya Samuel amsa se ko sila i foi a fai o lewa mai ma public mato tu sila ia tia ia lewa tali atu ia no tali to na nafi ai le mo e po mai ina ia tawana na so faul tato ftaria lewa to fala o tele atu ta opule ia na le au mo mai tala na watu leo i fasto se turo ai fai kala ka mi kire mai mi ke pa wa leo vai e ta watu ele ko pelo ke ia fa man wi ale tu ni yaso tonu ia stemi fai ta tu proclami du mo ta to lai ma to e fa la we tele asi va ngale no mana fa so atu ai ia man wi tele fo fa uma o fa fia ngai ia martato tu ia e bese wo ma pa uma o lo moli mamai i nei vai ngal tatu ka mai klipile ia o nui hato fase fo